Oh, Mr. Yepa with a good shot. Congratulations, Mr. Oh, what a shot! What a goal! Hello guys, so manu ko moila YouTube channel bra welcome today. Achido amiran Yuching village de jabo Aoleng festival la naam de Yuching student union kanra futsal tournament organize kora yate jipcase karne mata manilo de accompany kurole jai ase jipcase kun hobo amian video last tak saile jani jabo aro itu rasta te kotte jala asna kole to tepi rasta le jala ka rasta ase moi ki capture kurole pare itu short video kan dikai dibo kilo de sode pena janai di ase aro narokina moi laga viewers kan ge happy Aoleng janai di ase ada pusti bungci sedih Ida ada football ground bungci sedih Yuching, kanya kami orang Malay deh. FMA, sini ye. Ayah program nanga. Yuching orang ngam kau yui lah. Ni mau orang Malay deh. FMA cie angar menjala sini mi program. Nama alam ya kum job lah. Ibu program samai bama. Lian le, teh deh. Ngayang ya. Apa? Samai le. Ngayang mi 2027. Yang lap nam deh. Orang Malay mi kak. Tanah nam deh.
Wangna Aoleng salam Muilanda China tamnang Chinda Wangsham Pha ang bu the new bu cheer lady Yuching angba pastor YSU president in charge and executives lan ane VC chairman VDB secretary ane asimyu simbalan ane tani chambu hadauma Yuching katalan wangna hadau kipu hibak khayang ena mejing nase kawang bara moilan minyong bufaha lam new jaja chap ta tayu manu ma sam sports में जिम इंटरेस्ट है हबा रनिंग मा संगो अदा डिसिप्लिन मामा डिसिप्लिन यमा माइ मिया संगो बा के मिया यो मी भाई जामे इनकरेज मी भाई nga kom de pusha sanga mi ye tai de ye yawa chini yumu ha एसिंग है अला ऑर्गेनाइज मी थता है कोई चला चला मोंग माइ nge इको कोई भाई एक कंपनिया संगई इला कोई वांग ले tai dai ini short introduction la kawami kom bhai aima kom bhai chong la yami pi achim ya mon khnyak ega social welfare ma kawi asi supervisor kamuk la tai dai yawa kaudui man hai kawmi koi bhai wang mi da ye tana tam dai chama koi left ma ama tai mi Manpai manu kaudo ego kawa kbcm ma choir master la yal tai dai yawa kaudui man hai cậu mi ai y tâm đây cham ya phai ma koi phai wang miam Yuching khanyakam nam kim king phai yawa introduction cậu ya mong hamai ya phai ma chini ala organize la ami thatai kim vice president in charge kauda yong ami tong dai players all the best, may the best team win. Chokmi ma practice mi ma aga yung wan ma yung atay day. May the best team win, give your best and all the best to all the teams. Push it. Let's kick off it ada campaign special guest kau aku siga masih Pearson namkai. second session Yuching Aoleng Futsal Tournament 2026 dated 2nd April 2026 declares the tournament open. Mr. Wang with Mr. Chinyai with a long kick. Now Mr. Yato to Mr. Lon Wang. It was a good cross. Samyu. Nai di paya ya shon jap kai. Nai shon wang kasi. Nai ma nai ya we. Nai shon la crowd mong machapa mi tan adam de. Mr. Manpai to Lon Wang again. Mr. Lon Wang, Mr. Noksho. Right after this match, there will be a match 2, Lost Viking God B. Lost Viking Gods
A versus Sliamema. Mr. Wang to Mr. Tangnya still with the ball now. Mr. Manpai with out kick. Mr. Manpas. Now Mr. Yathong still. Yathong to Manpa, Mr. Wangwu. Now Mr. Yathong again. एकदम खुशी पाएছে Yuching बुस्ती लगा youth director Mr. Samuel ताइबे एकदम मन दिगिना इनागा participate करा दिखिगिना बेसी खुशी पाएছে appreciated. Oh, Mr. Yepa with a good shot. Now Mr. Wang with the goal kick. Mr. Manpa, Mr. Chinye. Till now the score line is 1-0. Sneaky Scott A1, YPC Y0. Ground yang wajah gua hamayu, ekdom slippery ase, cukup babo, asti saya kena thar ba khilibo, cukup na bawa lagi. Tidak timbe ekdom ball khile ase, Mr. Oh, what a shot! What a goal! It was a fantastic shot by Mr. Yaika, jersey number 6 of Sneaky Scott. So the scoreline is 2-0. Sneaky Scott, they are leading by 2 goals, 2-0. Now Mr. Yanpo in and Mr. Noxam out. Mr. Tangne with the Mr. Manpa couldn't pass to his teammate. Now Mr. Chinya, now Mr. Manpa still. Another goal conceded by YPC Youth. Turun gitu. Silent mute rakis na. Itu pathor khan do Yuching ang kor bahar laga ase. Aru itu pathor khan do maniba lagai dia la no hoise. Ang baba ko hisabte. Rani pa hone ole bahar ekdom mani hala jila hone se. Ina kunas na koina saharam de Manunis na hole bi sob uri jaise gose. To takan uri jai khotamo bichide to pathor lagai dina paise gose. Poila laga kotha kisa inega ase gose. Moi land Aoleng salam chai dam nang. Happy birthday na. So guys, achi karne video to yete end kuri ase. Aro itu video biya ase, bal ase, itu vlogs to inega ase. Koina apne kan comments de tv ile mane comments ke sai nahi mani do biya bhal ina janina next video banadam de inega bhal banai na chai ale comments biya se bi na di bhal se bi na di ina hole to eko bi improve hole eko bi nai edu garne mula videos ke sai na apne kan koi tv koina edu janai di sre kiman junba sai se so manu ke thank you bye bye.